روني علي نویسکار و چاودێری سیاسی ها لستودیە میوانê min e کایکرۆنی him bixêr bin سپاس خێردار hêdî li Sûriyê rewş gelekî dijwar e yanî li ber pirsgirêka Gaza şerê Gaza û Ukrayna hinekî xav bibû lêşnişkê peqî xerab jî peqî û di vê tewqîtê de gel û serinca te êvar baş silav bota û karmendê we û temaşevanên hêja bi rastî yani eva wekte jî amaje pê kir yekem cara bi vî şêweyî grûpên çekdar derbasî hindirî bajarekî dibin dibêjim bi roja sê roja dibêjim bi şêweyekî nazik derbas bûn erê yani pêşar heta tişekên xwe jî bi cêj wektê xuya kirin bi biryarek siyasî derbas bûn ne bi biryarek şer derbas bûn ji ber demê ew derbas bûn tu rûbirû çê nebû yani ne hêzên Sûrî li rûyê wan derketin û ne jî heta hêzên Qesedê yên di hindir Helebê de ew jî rûyê wan derneketin ewa tê we weteyê ku berî wê danûstanek ser vê hebû ji binî wê jî tu hêzên navdewletî tu deng jê derneket yani Heleb wekte jî amaje pê kir Heleb bajarê duyemîn di Sûriyê de eger Heleb bikeve yani tê we wetê beşekî mezin ji Sûriyê ket û têbana me jî bi çi şêweyî Heleb vegerandine cem rejîmê aynê wê çaxê dîsa destê Tirkiyê jî tê de hebû destê Rûsya jî tê de hebû erêkirineka Amerîka de jî tê de hebû ez dibêjim yani gor ez tê digêm eva planeka nû ye ji xelekên planên ku li Sûriyê çê dibin koka pirsgirêka Sûriyê yan jî aloziyên Sûrî kok yek e ew koka jî çawa Sûrî bibe qada wek dibe li hevketinê ya li hevxistinê ji bo ku her aliyekî navdewletî ê xwedî berjewendî ne tenê Sûriyê de di herêma rojhilata navîn de di rê Sûriyê re car din karibe li berjewendiyên xwe vegere û careke din parvekirineke nû çê bike lê ez dibêjim eva tiştê ku dibin ne çareserek nû ye ji bo Sûriyê an jî biryarek hatiye birine ji bo çaresera serkirina paşaroja Sûriyê bêkirin belê helbete tu zanî jî ki Sûriyê 12 sal pêtirin rewşayê bi vî awayî ye yanî qet çareser nebûye rêkeftina Astana heye Cinêvê heye biryarên nêvdewletî hene 22 pêncî çar ez barim yani gelek civîn zortirîn civîn di dîroka civata welekariyê de ser Sûriyê hatine encamdan lê çareser nebûye rewşayê vê gavê jî dema niha em dibînin rewş gelek xerabtir bûye gelek şêlû bêltir bûye tevlî hevtir bûye kewata li hev hatin ser çê gel û serwêrana yekê anha ez dibêjim yani gelek xwendin diva tiştê ku Sûriyê çê dibin gelek xwendin hene yek jê xwendinek heye dibe ev êrişên ku çê dibin ji bo ku Sûriyê yani fişarekê li ser Sûriyê bikin da Sûrî vegere ser mêza gotûbêjê danişên rûne yani digel kê ev xwendineke digel opozîsyonê ez dibêjim eger ev xwendin ciyê xwe de be ti carî ev grûpên tundra û yekun hêrîşî ev bajara dikin yani ne biryara wan destê wan e ne mejiyê wan e bes tenê laşê wan e evana destekê dewletên hawîrdorê ne îro çi hêzek çekdar di hindir Sûriyê de hebe ne xwedî biryare û ne jî xwedî hêza xwe ye tenê xwedî laşe û destekin tên bikar anîn yani eger ev êrîşa ji bo ku Sûrî vegerîne ser mêza guftugûyê ez dibêjim tu alî tune Sûrî pêra guftugûyê bike alî ku eger hebû ew ê siyasî yani dihata naskirin dibin navê opozîsyona Sûrî ew alî jî îro lawaz ket û ew aliyên ku piştgiriya we aliyê opozîsyonê dikir ewana jî xwe paş vekişand gelek hewildan jî hatin kirin ji aliyê dewletên Erebî jî ji aliyê hinek dewletê Ewropî jî ku Sûriyê car de vegerînin bikin ew bingeha yani mebesta min rejîm ew bingeha ku Sûriyê ser bê ava kirin belî kewata di niha de li Sûriyê dîfaktoyek heye Sûriyê da beşî sê çar herêmen cuda bûye her herêmekê taybetmendiya xwe heye dikeve ser sunûriyên welatan yani di nava Sûriyê de hêzên din hene hêz hene hêzên rejimê qwattirin pêztirin weke heyet Tehrîr Şam yani bi heqîqeteke ser erdê kewata di vî çarçovî de gel û sîstemê îdarekirina Sûriyê tu çavbînî berevkî vecî di alî eger tu bêjî çareseriya paşaroja Sûriyê wê biçî şêwê be ev pirseke û eger tu bêje helbete ewa heyî me behsê dîfakto kir waqayeke tiştê ser erdê û tişek dine ser erdê eva yani wektê xuyakirin ji roja roj di Sûriyê de eva
دکوه واره برای برنا آلوزین در سوریه ده اوجی دبن دکوانان ده بیشن اداره ازمه سوریه لی دالیه نف دولتی ده حتی روزن ایرو تأری کرن لسر اف شویه کل سوریه چی بوی تأری کرن تنج آلیه نف دولتی ده یعنی حتی روزن ایرو کسب تو آلیه را دانوستان نه که وک هیزه کل سر عرضه یا جی وک سیستم کل سر عرضه حتی روزن ایرو اوتینا بکارانین لی اگر از بیشم پاشاروج سوریه گرگ چی شویه به طبعا اوا وك ارازمنديه مروانن يا جوك هيفيه مروانن لافجنه واتي كو الين اف دولتي لسر نخشايا كو اسبيت فكرم يا از بيجم غرا غوابه ول سر اري بكن جبر اگر نخشايا سوري لسر اري كرم بكرن لغور داخازه خلقي سوري اواتي واتي غورتنا كود هريم توايدا چه بنا بس سوري دا اماد بيجم پاشاروجا سوري دولتك سيستمك فدرالي سیستم که فدرالی تیدا افقاس پیکاتین هنر پیکاتین وقت دبی بلکه رونی هالبته رامی عبدالرحمن رهبر روانگاه سوری یامر اویش گلمن افسر جاب ولاوی پیتر قد كون فيدرالي يدي لسوريا دي سيستم كي كون فيدرالي با لا في سيستم سر اساسي عرقينا با سر اساسي نتوينا با سر اساسي جغرافي با يعني قلت لها فاتن جاتي كرن سرنجا قالك شاف ديران هيك بهيفانه اف نقشه هات كدارشن كنا سر عدت تبجي كرن اوا خوندن دي ساعت بجم اوا خوندن اگر سيستمك فيدرالي سوري بكرن سر اساسي نتوي وهر وهر سر اساسي جغرافي اد بجم و دمه و سوريا هر کسی که سوری دا و ببه خودی سوری و سوری جی ببه مال همیان اگر که اوسا ممکنه نا لغور بریارن ناف دولتی یا جی لغور خواندن سیاسی جی پاشاروجا سوری حتی روجن ایرو تشکل سر آخرت نجبر چه انا ام بجن آلی کردی 10 سال یا 12 سال اید ناف اپوزیسیون دا و بچکان روبروی هناك هزي ددمن ودبن دست امريكانا دنج حتى روجن ايرو تاليان جوا اليان اي كردي نقاربون حتى روجن ايرو اري كرنك جهاور دور اخوا يعني جاو وقت به رخصتن نابوان دا يعني وقت ام بيجي مثلا هزي كردي غراداي امريكا دنا هزي كردي نقاموج امريكا اري كرنك برانا ركباريا كردي يا سياسي يكون دنا كواليسيون دنا واجن نقامو اري كرنك براك بشاروجا سوريا وي تشاوبه و پارا کردان دوی پاشاروجه ده چاوبه و روش حرم کردی دوی پاشاروجه ده چاوبه حتی روزن ایرو اب اری کرن تنانه جبر وجی اد بجم شرکو ایرو ده حتی ایکو هیزه کردی جدگن نه شرکی کردیه یعنی تشری کردی تنه جانل ته گوتن لگور هستن مرا لگور تشته مرا ل افشر نه شرکی کردیه تنه خلق کرد باجا وی شرید ده كواتا كلام بحثي هلبته دنا سوريا دارو شباب كردستان جهه اوجيت برسين مبون تبع حسكر يعني حقيقة قال سوريا راج بيجي أواية كرد بتشر رباز قالوا تعاملت قال فيش حاطين نبكن فكتا قلت البريت أنجم نبونا نهزين سر عرض كارينا بشتبانيا بيجرن ناو هزين أنا كسيدنا بوبوزيسيون دا كارينا هيك تشتكي بكن حتى بلا خب كي راوش عفرين نشيانا بقارد نشيانا قناعات تركي وهزين شك داري نبكن كو خلقين نجرن در بدر نكن بيراميري حفت صالي نكوشن اگر ام وقت بجن يعني بغور استد جم بهشمندي سياسات دس خوا بكار بينن جرج علي كردي نقشه سياسي بخونه نقشه سياسي بخونه هنا كي بتشافي كي فاكري نل غورتي غوتن نقشه سياسي سوريا حتى روجن ايرو ت بري وين نب تبدينا هر دو علي كردي تيجيشنا كواقعي منطقي براغماتيست براوشنينا هر دو علي كردي نكان هفد بكن جبر بروجي هر دو علي كردي نيكن وهر دو علي كردي جاك علي كي نينا بري ها بونيكن برجانديان هيك او برسكن تويه جغرافي دسي دايه من بري غوت مغو ايرو خلق سوريا خودی لاشه خواه نه خودی میجی خواه نه خودی بریاره خواه نه خودی هیزه خواه دناوی شر سوری دا چید به جبر ویجی ایرو وقت به ام بجن آلی چکدار گردایب آلیه کده آلی سیاسی گردایب آلیه کده جبر ویجی اف پروژه هفدن نکن اف آلی جن نکانم بین جام هفده اگر سر میزه کرون جن او میزان نه آوانه نکانم تو بریاره بدن اون سبدا جی نکارن و بریاره کوستاندی بشوپینن یا جیبینن جبر و ادبجم جالی کرد خواستن اگر بخوازن لخوا وگرن و بیجن که پرسا کردی ود هندر پاشاروجا سوری دا چبه اگر لخوا وگرن و نقشه سوری بخونن و حتی کجا راده کانبن
خو نزیکی جدرن بریارن سیاسی مبستا من دولت زلهس خو نزیکی وان بکن دا کاربن پشکا خو د پارا سیاسی یا سوریا پاشارو دا هنکی دست خواب امریکا ماش امریکا پیستر هەیە لەوێرە هەبووناوی هەیە امریکا خودی برجامندیه اما ام کرد روجاوان کانن تو برجامندی امریکا جرا لە سەدی هەشتە یا داهاتی سووریە پەترۆڵاوێ مەزنترین سەد دکەوێ دەستی کورداندا دکوه دریا کردارات که دستی غیر کردان بەڵێ برێس ڕوونی عالی نویسکار و چاودێری سیاسی لە ستودیە گەلێ سپاس کەی کردن سپاس